Alright, ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe Ntombela ngaphansi kweKings Also Foundation. Bafowethu ngithi nje yadlulise kakhulu ukubonga kwinyanda yemkhonto High Unity ngokuthi isilekelele ukunikela isamba esingango 44,000 esikhwameni ke sefoundation. Bafowethu ke le nkampani lena ngiyacela kakhulu ukuthi siyisupport mangabe mhlambe umuntu odinga ugadwa mhlambe udinga security udinga iVIP ungakwazi ukuthi uyithinte le nkampani. Mangabe mhlambe umuntu onemoto udinga ukuthi imoto yakho ibe netracker, ngicela ukuthi ungabusapholisa amaseko ungabusandawo njengamanje, ngicela ukuthi uthinte inyanda yemkhonto High Unity ikwazi ukuthi kufakele itrack, ukwazi ukuthi noma ngabe thiwa abafana bayithatha imoto kodwa inyanda yemkhonto izofika same time qathatha ngaso leso sikhathi leso. Bafowethu ngithi ke asibonge kakhulu, sisho ukuthi ke sabizwa ke inyanda yemkhonto umphathi wayo lenkampani lena wasitshela wasibuza ukuthi ke yini into esifisayo. Ngabe sengimchazela ngathi inyanda yemkhonto, baba siyacela ukuthi usilekelele emalini ngoba kunabantu abaphila ngamaphempasi, abantu abadala, abantu abaphila ngamaphempasi, so siyafisa ukuthi silekelele abantu abakanjalo. One, la abantu bafethu baphila emzimeni kakhulu ngokuthi kunzima kakhulu bafethu ukubona umuntu omdala ephila ngamaphempasi, kunzima kakhulu bafethu. Ingakho ngasho ngathi and la bantu labayana bahola imali engango 2000, uyacabanga umukhipha 700 wamaphempasi kusala malini? La abantu kumele bethenga ukudla egcekeni, la bantu banomuntu wabo oqondile obanayekelayo. Sho lo muntu kuyenzeka ukuthi mhlawumbe uye kumsebenzi noma mhlambe uma engavele ngasebenzi kodwa usiyasiza phela full time vele kulo muntu, usho ukuthi vele akasakwazi ukuthi eyozama naye emphantweni wakhe, okusho lo muntu lo sekumele mhlawumbe ixubho ithenge oyena lo muntu lo ngayo le mali esibonelelo sikahulumeni. So bafethu le mali incane kakhulu, la bantu labana kumele begibele ngoba kumele beyo-attend dokotela, kumele begibele beye eclinic beye esibhedlela. La abantu abayigibeli imoto bayaqashelwa imoto, so mhlawumbe uthola mhlawumbe 500 usu out vele kuyona vele imali yempesheni. So ngibese ngibona ukuthi bafowethu asize nalo uhlelo ukuthi sibanakekele ngamaphempasi. Ngase ke ngasho ngabatshela ukuthi ke ubeke esethatha ku 21,000 namanekiniki, washo ukuthi mfowethu zoso ngoba uthi una abantu abawu5 vele osohlelweni lokubalekelela, ngicela ukuthi sibanikeze le mali lena ezokwazi ibasize inyanga ezisithupha. So bafowethu lapho ke nginosisi lo odinga wheelchair osendaweni yaseMelmoth, uyena umuntu ozongena kulolu hlelo lelo, bese kuba nengane esendaweni yaseshowe, iyona futhi ezongena lolu hlelo, bese kuba nogogo oseginga indlovu uzongena futhi naye kulolu hlelo, bese kuba nobaba washawa stroke uzongena futhi kulolu hlelo osendaweni sendaweni yaseMandeni, bese kuba nobhuti owashawe stroke osendaweni yaseNanda futhi naye uzongena futhi kulolu hlelo lamanabukeni. Ngiyafisa futhi bafowethu ukuthi nakwabanye abantu abadinga amanabukeni abafowethu asibavalelile ngaphandle, ngicela bethinta inamba ne-email level awu la phansi ukuze sizokwazi ukuthi bafowethu nawo sibafake emalini ezobenikelwa abantu, iyona bafowethu sizokwazi ukuthi sibasize ngayo, sibanikeze amanabukeni enyanga. So bafowethu sabe ngibese ngimtshela ukuthi bafowethu baba kunolunye futhi udaba enginalo lokuthi kumele kuthengelwe ingane i-wheelchair, ingane ke le yaseMelmoth bafowethu le engakwazi kwenza lusho. So i-wheelchair ngangifike nayo yayinikelwe omunye ubhuti osastenga, ayikwazanga ukuthi imsize, so sasimtholela ke i-wheelchair yakhe ukuthi athole yona. So njengamanje i-wheelchair ibiza 42,700 njengama 20,000 abantu bawunikela. So ngalo 20,000 shuthi kushoda enye, ubeke ubaba ke seyinikela ke yonke ke bafowethu imali yokuthi kulekeleleke usisi ukuze akwazi ukuthola i-wheelchair kwa CE mobile wheelchair. So njengamanje ke bese babe futhi sebengisendele i-quotation ka 18,000, ngasho ukuthi kulo 18,000 vele bafowethu sesicovered, okusho ukuthi ngoba usisi vele uhlala endlini bafowethu engekho right. Uma ungasoyibuke nje umama ngathi ngifika lapha washo ukuthi iyavuza inezigubhu lapha, sho ukuthi malinetha amanzi sho ukuthi angena khona lapha yana kulezi igubhu bese iyachithwa ke. Okunye futhi washo ukuthi ke ingane lapha yana ilala nabafana, kulala nabafana lapha kule yandlu ndawonye belala ndawonye. So uma efuna ukuyishintsha ingane ngoba yentombazana uthwala umzima kakhulu ngoba laba bafowethu kumele bephume bese beyabuyela bese sekuhlangene. So bafowethu
So ile mali ke izokwazi ukuthi ilekeleke lapho so thathu 18000 bese kusala ke u22000 something noma kusale leyo mali esalayo esokwazi ukuthi ke ngayo sithe ngayo imaterial yokwakha u1 room uhamba ke netoilet nebathroom. Siqedile ke bafowethu saqhubeka safisa ukusiza umphakathi siyacela kakhulu ukuthi mhlambe kosomabhizinisi bekwazi ukuthi belekelele kusona lesikhwama lesi inamba ikhona bafowethu evelayo la screenini ngashayela zona nikwazi ukuthi ninikele bafowethu nanoma ngani nasemphakathini ke bafowethu asiqedile kunabantu abadinga ama wheelchairs bafowethu kulawo bantu labasangasebenzisa ama wheelchairs siyacela kakhulu bafowethu ukuthi benikele ngawo ngaphandle kokulindela inzuzo. Siyacela nje kakhulu bafowethu mina ngizoza lapho khona ngifike ngizothatha i-wheelchair nginikeze umuntu oyidingayo ngoba sikaxele bafowethu asizane bafowethu singabantu abamnyama singalibuyisa lelizwe leli kaMthaniya bafowethu 10 rand imalini oyinikelayo siyacela bafowethu ukuthi uyifake kuyona leyo account leyo. Siyabonga nje kakhulu bafowethu siyabonga kakhulu siyafisa ukusiza umphakathi. Isiqubulo sethu sithi ke umphakathi uhulumeni.